Prijedlog zakona koji je pred vama ne staje na kraj jednom etnonacionalizmu da bi porodio i uzgojio drugi. Ne, ovaj zakon donosimo da bi svi u Crnoj Gori imali jednako pravo da po svojoj savjesti budu ili ne budu vjernici bilo koje vjeroispovijesti i da bi zakoni Crne Gore na ulici i svaštenici monasi napali ste crkvu. Ljudi, ja vas molim, mi smo vas ovdje molili, preklinjali, nemojte ljudi ovo da radite, vi ne odstupate i kažemo vam da.